Ginmalatumat sa publiko ni Eastern Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph Michael Jaro nga waray pa naitatala nga kaso hini pa virus nga niha Sinirangan na Bisayas. Sumala kan Haro an sugad hini nga virus in seasonal kundi ina an mao nga virus in diri epedemic proportions nga baga-baga hin COVID nga apektado it bugos nga nasud o kalibutan kundi an Nipah virus in nahihinabo in moradic inclusters. Mababaruan nga an Nipah virus in usa nga zoonotic virus nga kaudgan naipapasa tikang ha mga hayop tikadi ha mga tawo pero pwede gihapon niya makabombo mai-transfer pinaagihan contaminated nga pagkaon ng mga tao. Ang mga simptomas han mao nga sakit inhiranata, kalipong hiton ulo, nalilinop, ginkukurian pagginhawa, ubo, fatigue, pagsinuka nga na diarrhea. Hapag gaya na makabombo, ini na pamatiantaanin maging pamahayag ni Eastern Visayas Medical Center Chief Dr. Joseph Michael Jaro. Diri man ako expert in infectious disease. Pero as far as we are concerned, di Eastern Visayas, diri pa ito natin problema. Hinaut-unta diri kita hinin maapektuhan. Because they come in not epidemic proportions. Ha? Pag siyang epidemic, bakit COVID? Tapon-tapon, bugos ng Pilipinas, bugos ng kalibutan. Iniya, this happen sporadic in clusters. Huh? So, just like any virus, they come and go. Baka latinit mga unique ng mga viruses and they can be seasonal. So hopefully diri kita mapektuhan. Even itong pag-serotype, pag-identify hindi nga virus is difficult. It's sample papadara mo ha, RITM. Wari kita itong kapasidad din eh. So it works on this. If you have fever and we don't know what it is and there's a high degree of suspicion, samples must be taken. Amo ito gamit it HESU, Hospital Epidemiology Surveillance Unit. Kukuanin sample, papadaragon. Labi na kung unexplained fevers and infections. No? Pero for most of the, diri pa nga niya po itong hira na mga problema ng mga viruses na bago. Nipah virus, diri. Kamaturan la, mahadlo ka mo tuberculosis. TB is it's still rising, we cannot seem to stop it. Nga nagtitikatasit MDR, multi-drug resistant tuberculosis. Abiso naman ni Jaro ha publiko mga gihirot og kun maya daman hiranat o ginaabat nga kakaiba halawas dayon nga kumadto pinakaharani nga klinik o hospital. Tikang ha Bombo Radio Tacloban ini Bombo ninya magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.